Hauzi Maroi Bapau. Indo Naga Peace Talk na Tamam na Bathokali Basi at Hubamatam Dalushin Rebadi, Civil Society Gapuna Kongjang Sanction about UCM na Sem Sari Hari. Driver Singi Damakta Sarkana Pekes Mangala Tukibadagi Petroleum Driver Singi Kongjang Hando Kre. Amade Low Singubagi Potok Hangat Hanaba Farm Mechanization Sijin Batangai Fadre Haina, Agriculture Minister V. Hankaliana Fongdu Kre. Kurunjere, ISTV Pawming Tabirba Singutaram Nokchere, Hausima Pungapau. Indo Naga Peace Talk na Tamam na Bathokali Basi at Tubamatam Dalushin Rebadi, Manipurama Yumlo Nabasta Singat Lady Bas Civil Society Organization Singapuna, Kongjang Sanction Nabasem Sari Haina, UCM President Elangbam Johnson Nangasi, UCM Office the Pangtopa Pawmi Singa Unaba the Fongdo Kre. Magna Makata na Haikibada, Incholi Singamakatama Mafudra Tagi Haukiba Indo Naga Peace Talki Makatarakpada, Bangkok Agreementa without territorial limit Haibawahi Yaubadagi, Manipurda Choba Irang Tokuna, Incholi Singani Amagi Jun Taranipal Amadi Makatarakpa Togdokta Miri Taranipal Sike. Incholi Singani Tara Mangagi August Kitang Ahumda Indo Naga Peace Talki Saruk Ama, Oina Framework Agreement Amasem Kibadagi, Manipur Gimiam da Amukhana Tarang na Batokan Duna Lakle. Hauzik Purup Amana, Manipurda, Autonomous Talibasi Yaningde, Manipurda 6th Schedule Chanadi Haike. State within state Semba, Manipurda Yaroi, Manipur Gingam Kaidana Batlam Sida Ladybug Civil Society Organization Mayam Puna, Tengaminanaba Sem Saragani, Isuasiki Matang Dadar Kalerabadi, Delhi the Chatuna, Barat Sarkarga Wari Sanagani Haike. The Government of India gives you icon convada, Ikogi interlocutor Masamakna, Koi Manipurgi, stakeholders in Kalakan, the Warushin, Amatapuro, Haiba from Madungasi Fabakoi Tazi, Haiba Wafamase, Government of India Nasu, Akoi Madukandana, Koi Toguni Haibagi, Koi the Tazabasule, Dumasiki Tayona Bada, Karigumba, Hariba, Ekogi, Kongtang sing a sea, Ekoi Kangandana, Natraga, Mantangarim Tanariva Labak sing a Sigi, Marui, but stakeholders sing a Kangandana, any Kongtang, Matang Taragadi, Madu flatly reject over Aduga Madugi Mayopta, Miam Humna Kovung Changjanba, Hibase, Ekoi UCM, Amazon Koi, Chamin Nariba, Loopsing, Madu Loopsingi, Kogi, Lemin Nagraba, Adugumba, Kompom name, Masidagi, Koi, Samnam, Pavo Handoi. Driver Singi Damakta Sarkana Pekes Mangala Pukibadagi, Petroleum Driver Singi Kongjang Hando Kre, Ngasi Chief Minister and Birenga, Manipur Petroleum Product and Driver Association Gibi Singa Wari Sanaduna, Driver Singi Damak Packet Payaba Tabak Sing Packet Kani Haina, Chief Minister Natazabatamke, Tung da Kongjang Sangchiliba Singa, Malom Dipoda, Manipur Sarkar Gi Official Singamade, Consumer Affairs Food and Public Distribution Gi, Commissioner R.K. Radhakumar, Director Ranjan Yumnam, IGPL Kailun, Imphal East Ki SPL Herojitna Chatuna Warisanake. Drivers Ingi Damag, Chief Minister na Pekes Manga Laukuli Haina, Commissioner Radhakumar na Kongjang Sangchiliba, Drivers Sing the Kanganke. Pekes Singadugi Manungda, Drivers Singi Kudongsa na Bagi Damag Kunmari, Matau Tonganaba, DZP Gi Office Tamba, Drivers Singbu Life Insurance, Yawan Banat Jingba, Wafam Sing Yauri Haike. Si Yaur Agadi, my next of Kinda, Magi education qualification, Matic Jaba, Taba, Sarkagi, Makata, Taba, Pibais, na Om Subakanone. The Marisubana adequate security. Sipina by Sarkars in the police territory, Hanapi hazardous license fee, but the license renewal, the Matam Changiba. Kalki Mayamsi, Yarigi, Tunaba, Miniki Manunda, Pinaba, transport state transport department, Maryland, order Yangaga. I am ordered to Ogamagi grievances, Mayamsi, Kuanba, have a Sarkasi period. All Manipur Petroleum Product and Drivers Association Gi President Somena Haikibada, Drivers Singi Damak Chief Minister and Birena Pekes Manga Pigani Hibasi Tagat Pofungdui, Satariba Kongjang Handokuna, Hayang Dagi Mausagum Tabak Horagani Haike. Was using loaded lady Mam say a quickie, Manipurgi Arrow, Pam Singa distributor, Port Yantonabagi, Adumadi, Hasenbadi Horani, Mapan Sapagi, no Nini. Abam Kangmangabri, who is a canner Matunda, right Tagani, Ado Prajasingi, Aro Single Lady Basing, Garishi, Chalan Sara, Prada, Panganaba Tau, the Hindi, Taurani and Ponduster. Low Singubagi Potok Hangat Hananaba Farm Mechanization Sijinabatangai Fadri Haina, Agriculture Minister V. Hankaliana Fungdukle. Nuit Marini Satagadaba State Agriculture Fair, Ibuemus Manglila Sangnenda, Hudopagi Toramda, Minister Nawafamasi Fungdukibani.
Thauram aduda Chief Secretary Onavakeshwar, Central Agriculture University ki Vice Chancellor Dr. M. Premjit, Agriculture ki Commissioner Jason S. Simre, Director P.S. Rajendra Susarugya ke. Puna stall Nipuromna Agri Fair Sida Sarugyari. Director Rajendra na Manipur da solar water pump set subsidy da pinana ba Longmi Singh Kovada Kanasu Laktabadagi. Longmi ki Apunba Society Singa Kusam Naraga set Yankei, Tongan ba Mafam da Sana na ba Taurang Tauri Haike. Minister Hankaliana Missing Hengalakpana Maram Oiga, Low Unariba Mafam Kaya, Yum Yauna, Ate Hiram Kayada, Sizinarpana, Tangai Fadana, Lofam Kanba, Matam Oire. Manipur ki Oina Sahida, Seng metric ton, Lak Taramathuram, Darkar Oiribasi, Konanaba, Longmi Singna, Matamga, Chunaba, Low Patap, Sizinaba Tangai Fadre, Masigdamag, Department Matamatamgi training Piba, Tangai Fadi Haike. Food Safety and Standard Eki Makada Manipur ki Food Safety Administration. Bazar Yoliba Sanaba Polam Singh Matam Loirabra. Food Safety ki license Yaudana join Yoliba Dukan Singh Nasi Drive to the crack. Egasiki Wang Mada Mawong Maril Tadana Port Yolamba Dukan Taruk Tonglon Sinduna Sil Toxin Crack. Nasi Pauna Katil the Leba Masajit Road to Drive to Tabada. Food Safety ki official Singh Lakle Haina Tonglon Silamba Dukan Karasu Yauke. Food Safety ki designated officer T.S. Sunikumana Paumi Singda. Morerom dagi pusilakli ba chana ba pot sing ayambana expert oiba natraga safety standard yaudaba yamna yawi angang singda asigumba sapot sing pizabadagi ana ayek yaurukpagi record leire miyamna pot chei leiba matamda pot adugi expert na chingba ningthina yenglaga leibiu haike ngasi koina phagaliba polam sing asi koina dukan da magi masing je koina count tokte masing thidwe aduga masing thidwe mayam jingje akoina makoida sigum bapose makata na yontana ba aduga makoida dugal je sil tauba aduga makoida leiriba mathang da yongado pose koina under the food safety and standard authority India na pasai gi guideline makada koi pasai license yauraba asigum bapose koina yonbiu haibagi instruction ma pirani aduga makata bada makoina yonba targadi koi safety ki section mayam lay madaida koi ki penalty mayam lay penalty to karamba penalty pangada ke habase koina office discussion toram batungda makoi ABO jing matamta akan be action lama koi commissioner for safety makhada magi guidance makhada koina district mayam jingina hujik kan section thorang loina koi local lagani. Works Minister T.S. Biswajit Nangarang National Highway No. 2 Imphal Dimapur Lambigi Mau Phawa Chatuna Yengsin Kre. Lambi asi nong singi phibam yenglaga thuba matamda semlagani haina minister na phongdokre. Maki khongsa aduda PWD gi Chief Engineer amadi Ministry of Highways ki official sing suloina ke. Minister Biswajit na state asigi maru oiba lambi sing BRO na matam sangna paiduna lakhibani adubu makoi gi thabak subagi mawong pendabadagi makoi na pairamba lambi sing National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na saruk khara paiduna lambi semba hore. Imphal Dimapur lambi asi athuba matamda semjinba horagani. Singa masung tam chap manana sahot hananaba Jingi Manung Hanjinba Mafam Sing Su Chatuna Lambi Thong Sing Semjinba Horagani Haike. Not only koi maram gi siphatri harkana complain la akana chekadabanati mafam khudimakta koina visit torkana mafam khudimakta koina afawa lambi thamba aduga prajagi nungaiba amadi economically akoi ni yamna fahna aduga praja jing harauna thamba bisi government gi mathoni aduna as much as we can akoi ni anywhere every jaga akoi reach out to no ba akoi atu matam da one by one mafam khudimakta tamilong chakani aduga interior part of the Sujampur ki huji NSID sel paikali ba chakani adagi BRO na paikali ba thabak thuna chakani aduna akoi gi nungai taba pau taba natraga tuan mafam da akoi na quality leite adu leite na chali jing thoi jing je masi akoi gi manpower akoi na kano award padu le jing tu karom dagi lege na NSID sel da le kana koi state government dagi akoi na makoi da haijaba ya ba haire har kana makoi de hengala le har kana he na phaba thabak to no gi da makta akoi mafam khudi makto gi thuna yorone lo na mafam khudi makta Board of Secondary Education Manipur na loba class 10 gi parikha gi che yengbada aranba kaya sathare haiba khangbadagi KSA gi volunteer singa yengsilubada aranba torumba sing phagat pangamli haina KSA gi General Secretary Sukham Vidyanandana phongdukre KSA gi office ta pangthokpa pangmui singa unaba amada mahakta makata na haikibada examination asigi CC Higher Secondary School da se yengliba mafam da KSA na chatuna yengsilubada answer paper gi maya gi saruk segairaga semdokpa answer script hapsinba thengnare Maraleba Ozadu ki matakta Marilena Singna action Lobinaba Apple Toke. Liba Saret Hariba, Gaikumnezi Oza Asi, Kodaki, Tabaki, terminate Tawadani, Luinana,
ओजाती अमुबीसु मार्क्सु ओजागे सिंफमदगी लापथोगदबनी लोइनना असिगुमलबा कोड नंबर से खंगबदा अमदि असिगुमबा सेंजा थुमजा लोइनना मसीगी थबक थोरमसिंग असिदा मामा मापा सिंग चैनल मन बतारगसु मदु सबचाने थिदोलकांदा मामा मापा सिंग अदसु मराली मतुंगिना सबचाबा चराक फंगनना थबक लखटकदबनी लमफेल सुपरमार्केट चौकट थौरांगलुप अमदी ख्वाइरमन बाजार न्यू मार्केट नन लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन की तरेट सुबा फाउंडेशन डे ngasi लमफेल सुपरमार्केट पांगथुखरे थौरमदुदा माउथ मिनिस्टर टीएस रामकुमार लमफेल सुपरमार्केट चौकट थौरांगलुप की एस इबेतोम्बी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर एस नितन चंद्र अमदी माउ यूनियन की प्रेसिडेंट के सिमरैना मथंग सिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर के थौरंगा मरी लेना माउ यूनियन की प्रेसिडेंट के सिमरैना फुंगलोखिबदा माउद लेरिबा प्रजा सिंगना लमफेल सुपरमार्केट ता पोट योनबदा खुदोंग सादबा कया मायुकनै मरमदुना सरकार असिना माउ बाजार की ओइना मफम साबा अमदा कैथेल पिबियु अमदि तोंगान तोंगान बा पोलम सिंग थमनबा मफम अमा पिबियु नत्रबदि अरापा मफम दगी लाकपना पोट चै थमबदा खुदोंग सादबा कया मायुकनै हाइना फुंगलुखे माउथ मिनिस्टर टीएस रामकुमार फुंगलुखिबदा इम्फाल मनुंग लेरिबा कैथेल सिंग असि लु नाना थमनबा होनबदा कैथेल फमलिबा इमा इबेल सिंगना मतेंग पांगबियु सरकार असिना तोंगान तोंगान बा मखल की पोलम योननबा कैथेल साननबा पानम थमले मसिदा सुनतना मणिपुर फंगलिबा उहै वाहै अमदी मना मसिंग थमनबा कोल्ड स्टोरेज साननबा होनरे सरकार ने इम्फाल मनुंग अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफमदा लेबा कैथेल सिंग सेमगत सागलकपदा अकोइबदा लेरिबा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना फोंगदुखे अदो इमाजिन मत मांगो कोजि मत मांगो यागदो दम यानी दम हायकनी या दम हायकनी इमाजिन नजो कैथेल भैमियाम जो अदो खामाने कोजि ओइदबो लेला सुचितो कैथेल भैमि इमाम याम जी अकोइ मोबि लेने को तमे इनेबो एक्चुअली इसे मैम हम यो मैम जो वी में मैम यो ngनेबो लेला सुके ngने अदो खांगी मसिकी सिमिसा से ngangi ba मसिकी मिनिस्टर से ngangi ba मसिकी एमएलए से ngangi ba सी ऑफिसर से ngangi जी माजी lampak to mani khadang se bai khang ne ko yang yang se bai khang ne ngak ne ayu khang ne ngak ki imagine ya no themba adagi ngak so imagine ngak to no themba adu se ne dum ta se ko asen bo ya ko to ne si bo Langmaidong da laiba ANK English Academy gi Anoba School building amasung campus ngasi Education Minister TS Radheshyamna hangdukre थोरमदुदा मनिटको की चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम बोर्ड की कंट्रोलर फुलचान मैथे यावना मियक्याना सरुक याखे मिनिस्टर राधेश्यामना मतौ करमना आंगांग सिंबु हरावना लाइरिक तमनगदगे हाइबा मामा मापा अमसुंग ओजा सिंग अमसुंग मरि लेनबा पुमनमकना पुन्ना फमिनबा मतम ओइरे प्राइवेट स्कूल की याइफनबा सरकार की माइकेदगी करी थबक पाखटपा याबगे हाइबदु यंगसिनगनी हाइखे एजुकेशन हाइरगा माग्यामना परिखारा माग्याम खंगबा अदोमने ने सत्पदगी आंगांग सिंगसे स्कूल लाइक तंबा है लाइक तंबा से तमिंगो फावर नुआइबा फावर स्कूल चनिंगो फावर दबि बहुता अयामना पोलुम मोइलो उबो ममा फावनबा होजि अबे थेनजे खनबी गदबसे आंगांग सिंग सिकरमाने स्कूल चनिंग हंगदगे करमाना लाइक से थवा यावगदगे हाइल्स याम कुपना नैनबगी मतमदो ओइरब्रा है अमरुमदा यांगलम केंद्र की मनुंग लेरिबा महिलोइसन कया ngasi एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना चतुनि यंगसिनख्रे ओजा मसिंग हेना लेरिबा स्कूल सिंगदगी ओजा लौथुकलगा अतोपा ओजा वाटुना लेरिबा स्कूल सिंगदा हापसिनबगी थबक चथरगनी हाइना मिनिस्टर राधेश्यामना फोंगदुखे खुइदुम पार्टी सेजा युम चाममुक लेबा सिगे जगा स्कूल मा खुइदुम प्राइमरी स्कूल हेना म लेरमबसी मसि फिल्म यम चादन लेरमबसी उबदा अखै किदन पुनिंगदा थुकलावम दी नुआइ तो नि फाय मदु अखै सटखगा करी करी तौबा याबनो मसि लैंड डेवलप पार्ट में याइ लेबना लम डेवलप तौबा अदुगा मसि अखै स्कूल बिल्डिंग की क्रमैना सागदे याम थोना हाइसे अखै इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अखै डायरेक्टर अदगी कमिश्नर वे तानरगा कंसर्न एमएलए साहब को तानरगा मसि साना ममांग थागी तांग कुंथ्रादा आईएमसी की वार्ड नंबर 2 की कॉर्पोरेटर पूर्णचंद्र अमदी कॉर्पोरेशन असिदा एई ओइरिबी सीएस मेनकागी मरक्ता थोखिबा थौदोक अदु आईएमसी मनुंगी ओइबा थौदोकनी हाइना मेयर एस सुनीलना फोंगदुखरे ngasi आईएमसी दा कॉर्पोरेटर सिंगा लोइनना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा सुनीलना नुमित अदुदा कॉर्पोरेटर ना मे काबा चिंजाक सिजिनबा लेखिदे कॉर्पोरेटर ना मे देगी मांगोइनना हेना लु नालन निंगबदगी खरा ngang sakna khibani maduda bab tanakidaba adu laibak thibani हिरमसिगा मरी लेनना आईएमसी की अयाबा यावदना मीडियादा फोंदोरखिबा अदु करी तौबा याबगे हाइबगी मतांगदा कॉर्पोरेटर सिंग उनादुना खनरगनी
अमरमदा थौदोक अदुबु सोशल मीडिया दा थागतुना लाना उहन्नबा होनरिबसिंग खुदकता लेपियु हाइखे MLA खुमुक्चम जयकिशन अमसुंग MLA अब्दुल नासिर MPCC की वाइस प्रेसिडेंट ओइना हाखरे हरे ममांग सहिदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ता फॉरेस्ट गार्ड लौननबगी चांगिंग पांगथोक्तुना माई पाखरबा कैंडिडेट सिंह ऑफर फॉर्म फावबा पीखरगा ngasi फावबा जॉइन तौहनदबा असिगी मायुक्ता रैली अमगा लोइनना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनबा लाखरे ngasi महाबली कबुई खुलदगी रैली अदु लाक्तुना संजेनथोंग लांथोरकपदा पुलिसना मखा ताना चत्तनबा थिंखे लाखिबा मियाम अदु अमुक हना संजेनथोंगी वांगमदा हंदोखनखे मखोइगी मरक्तगी मियोय खरा खंगतुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अदु पिसिनहनखे रैली अदुदा सरुक याखिबा यूनियन असिगिसु ट्रेजरर ओइरिबा मुतुम प्रेमजितना मखोइबु ngasi फावबा जॉइन तौहनदबा असि पेनदबा फावी मखोइबु अथुबा मतमदा सरकारना डिपार्टमेंट ता जॉइन तौनबा सिनबियु हाइखे हंदकता मणिपुर सरकारना ग्रेजुएट टीचर चामा हुमद्रा मंगा रेगुलर ताहनखिबा अमदि पेंशन चलबा ओजा सिंबु पेंशन फंगनबा लौखतखिबा खोंथांगबु ऑल मणिपुर एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ना मणिपुर सरकार बु थागतपा फोंदोरखले ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा अमेस्टागी जनरल सेक्रेटरी CA सान्तकुमारना ओजा सिंगी अवाबा ममांग सरकारना नाथै बिरंबा अदु हंदक नौना पाइरिबा गवर्नमेंट असिना ओजा सिंगी खनबिदुना मखोइगी याइफनबा खोंथांग लौखलकपदा अपेनबा फोंदोखे ममांग थागी तांग कुनमापनगी थांगजगी अहिंगदा नौलै नुंसितना मांग ताकनख्रबा या स्कूल केंद्रगी मनुंग चनबा वार्ड नंबर 13 13 13 अमदी कुंद लेबा नौलै नुंसिना सोखलबा मफमसिंग या स्कूल बीजेपी मंडलना यंगसिनबगा लोइनना मरि लेनबा सिंगना मतेंग पांगबिनबा अपील तौरे हेलियन थांग थांगलेटपु NPP मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट अमदी KS लोकेनबु जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइना हाफख्रे हौजिक अतेम प्रेम चलौचरे मोरेदम तपुबियो दियादे रोमदुगी ने तलिसी इमोट मोलदना इलोरा होटल मोरेदा लेरेदुदी 3 स्टार कैटेगरी रीजनेबल ओइबा ममलदा होंगना वंडरफुल बेडरूम्स वर्ल्ड क्लास वॉशरूम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट अट्रैक्टिव लोकेशन मै इशिंग अवात पमता लेतबा हेलो एलोरा होटल मोरेने ताकियो Delicious cookies from Likla Bakery. Oza Pain Relief Ointment. Kwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba na singbada, sinaba yarba, lipsap drop na putok saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Breaking matungna mem taram nokchire Development Commissioner Handloom Waiver Service Center Imphal na Ministry of Textile gi mieng makhada Fisabi Singi Kem Ama Tourism Community Hall the Pangthokre Thauramadu Manipur Handloom and Handicraft ki Chairman S Rajan Manipur Sarkar ki Directorate of Handloom and Textile ki Additional Director Lalamli Kamaisu Sarukya ke Kem asida nupi kyana sarukya ke Chairman S Rajan na ngasi pangthokliba kem asina sentok lejedraba myoy singda kanaba kaya pigani nupi singna yumda laina sen tanana ba lambi takadaba kemni nupi singna mapal thokna sen tanbada hudong sadaba kaya mayok nei makhoi sing khut sa haibagi sinpham ningthina hairabadi yumda laina sen tanba yai nupi da natana nupa singsu makoina suriba thabak sing adugi aremba matamda handicraft ki pothok kaya puthokpa yai Handloom amasung handicraft ki training sarkar na matam sana makhoi gi damak sil langle training da saruk yaba sing stipend power piri training loiraba myoy sing da subsidy da sarkar na makhoi gi machine na chingba pinana bagi scheme kaya su lei haike ngarang pangthoki ba All Manipur Working Journalist Union gi mikhal da wangkhemsa samjai amukhana president oina mai pakre standing committee gi member oina Nirmala B Sanjoy Biswajit Birzit Nanda amasung imo mai pakre May kaba ni sama di kulay pa iba miyo signa ni sa sizinaduna mi bu haning ba matamda nong may nakapto na hatpa lepo hayduna ngarang thawal atokpamda miyam na may ragi kong sa damaset kre
थौबाल अतोपमगी अकोइबदा लेबा अपुनबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पुना खुसनदुना चटखिबा खोंगसत अदु अतोपम मखा लेकाई हाइग्रेंग मखोंगदगी हौदुना थौबाल डीसी ऑफिस की गेट फाउबु चटखे तुंगदा ममांग थागी कुनमरीदा पुलिसना नोंमैना कापदा लेखिद्रबा थौबाल अवांग लेकाईगी केएस संतोष की मोंगफमदा मियामना मैराकतखे क्लब की लुचिंगबा अमना लमदम असिदा लेरिबा खुलाई पाइरिबा सिंग अमदी खुलाई पाइबगी हक लेरिबा सिंगना मियोबगी पुंसिगी ममल खंगबियु मीबु नोंमैना कापके हाट के हाइबा वाखलोल थादोपियु हाइखे All Manipur PWD Contractors Association amasung All Tribal Contractors Association May Day thauramga loinana All Manipur PWD Contractor Association gi mapok numit thauram pangthokre leikidraba sinmi sing amadi contractor singda ikai khumnaba sutke Irilbung Police amasung Women Antecedent Development Organization Kyamgaina ngasi Kyamgai Muslim makha lekai da chathaba drive da drug yonba mi ani lupalising humudra rongi drug ka konana phagat le hari Irilbung Police Station ki OCCS Surgeon ki makhada ngasi ayu pung mapan makhairom tabada Kyamgai Muslim makha lekai dagi khuthaibam Naubisa sahi kuntra mari apokpa Abdul Salam amasung KS Ibocha phagat ki loinana drug sijinaba singi Lekham amadagi N10 strip ani number 4 amasung atay polam kaya phagat ki Women Antecedent Development Organization ki Vice President KS Najiana mafam asida drug yonba Chaba chathare khanglabasu lekai na thugaiba ngamdana lakhibani police ki mateng lauraga ngasigi driver si chathabani haike OCCS surgeon na ngasigi driver si SP Imphal East ki miyeng makhada chathabani makhata na khunai da mangningai oiba drug saba singi mafamda Irilbung police na sab saba thabak lakhutkani masida miyamna su mateng pangbiu haike dak thingmagi mayok te SB sam charwa mating pangni haibda koi khusam naraga akoi makoi ani ji phajabani adu makoi dagi pot yamna charwa quantity na tragasu akoi makoi dagi phange habi sab saba praman leire adu masida akoi secretary president leka gi minister so mating pangdi Nauria Pakang Lakpa Kendragi MLA Oibatana Tana Health and Family Welfare gi Parliamentary Secretary Su Oiriba Soibam Subhasandrana Lekai Amadi Club ki Integrity Sokpa Wafam Phongdok Kibabu Yaningdaba Phongdok Tuna Youth Development Club Kam Mina Library Kwagache Laishram Lekai na MLA Bu Okani Tauramba Adu Toklagani Haina Club ki Secretary na Khangalakle Artisan ID Card Registration Camp Pehesan gi Thauram ngasi Brahmapur Adhikari Mayum Lekai da Pangthokre DC Handicraft Ministry of Textile gi miyeng makhada Society for Advocacy on Rapid Development and Advancement na Sinduna Pangthokpa Thoram aduda BJP Mahila Morcha gi National Vice President A Sarda State Awardee Bijay Malai yauna tongan ba mi kya na saruk yakhe Helung gi lamda thabak tawriba artisan singna ID card asi paiba mathau tai haina A Sarda Devi na phungdokhe Matau karamna MOF control tawgadagi haibagi matangda chayol amachupna chathagadaba Churachandpur district ki police personnel singi akhanaba training ngasidagi Tuibong Peace Ground hokre Batch amamamda personnel chama samana saruk yare Mamang thagi kuntra gi ayupung manga makhai taba matamda Kangpopi district ki turning haina khangnaba mafamda oil tanker ahumda nongmai kapsinduna aso open akai atoi thogan kiba adu KCP People's War Group ki Lanzaba unit amana chathakibani hari Lubasigi Secretary Central Media Coordinator Lenin Metegi Cherol amana IOC gi mathakta phase 1 gi ahum suba landa aduda aso open nangkraba oil tanker driver singi damakta thamoi sengna nungaitaba fawi People's War Group na IOC gi mathakta yan hanbo oina Mamang thagi tang tara nipal gi ayukta Kangpopi amadi Chalobung ani gi marakta oil tanker ani da nongmai kapsin ke Ani suba lalong oina haukiba April 18 ki numidang da Retail Marketing Manager Sinam Ibungo Tombagi Wangkai Ayang Pali Lambi Eden Public School manakta laiba yumda bom thamke Oil tanker singda kuthabagi thabak chathariba si driver singbu yeknaba ama oina lawba leite adumoina mag People's War Group na thamliba athingba sigi wangmada khong thangjilaklabadi anti-revolutionary element amani haina lawbaga loinana hena kanba thodok tholakpada luk asina wakat amatta lawroi hari World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Lengshin Birao, Sarma Opticals, BT Road, Imphal na.
स्पेशल ऑफर पीजबगा लोइनना हौदोकचरे लेंस खक्तमक लेगदबा स्कीम मसी पांबीबसिंगना इसागी मिटका चानब फाइबर लेंस अमा लेबिगदबनी अदुगा अदोमगी अपांब फ्रेम अमा फ्री द पीजगनी खुदोंग चाबसी लौबियु नसिमक लेंसन बिरउ शर्मा ऑप्टिकल्स ऑपोजिट जॉनसन स्कूल बीटी रोड इम्फाल Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya Sainik and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirangler, Machin, Bus Parking, Imphal. Break matung na miyam ka na taram nokchire. Nambol Municipal Council gi Ward number 8 gi nauna councillor oina khankraba CS Basantabu chairperson oina khankre. Council gi conference hall da pangthuki bathoram adu da DCM Hare Krishna susaruk yakhe. Hana gi chairperson and Birmani Khumana pothakraba matung chairperson gi pham asi hangduna lakhibani. Nauna chairperson oiraba CS Basantana Nambol Kaithil gi akoibada leiriba amorakai amadi parking gi achinba leiriba asi athuba matamda kokhanaba honaragani. Numit chamani gi manungda paikhatkadaba thabak singi manung chana Councillor na konba from Singda Paikakadaba Tabak Thoram Singsu Lauthoke. Nambol Mandalgi member TS Basanta Singh retired IPS BJP Manipur Pradesh ki State Executive Committee ki member Oire Hare. Pradhan Mantri Awaz Yojana Housing for All Urban ki Makada Yairipok Municipal Council ki Manungdagi Yum Sananabagi Sentang Sub Component ki Saruk Pinanabagi Damak Khangatlaba Beneficiary Singi Preliminary List Thokle. Khangalaba Beneficiary List Yairipok Municipal Council gi Office Councillor Ward Member Natraga Manipur Urban Development Agency gi website gi khangba yagani hari kanagumbana wakat pinaba leirabadi lagliba tang taret fawbagi manungda mari leinaba singda wakat charol pisinba yagani hari Moirang area da sakhangda bagari na mi thomlamlaga chen khibagi thaudok thawoina tawrabra haina miyamna chingnaba fawre Mamang thagi kuntra da Trong Lawida sahi taramatoi khakta ngairiba nupa masa ama garina thomlambadagi leikhidaba amana sokraba matung ngarang pung taramatoi makhairom taba aduwaida Kaibul Police Station gi manung channa Moirang kuno amadi Haugram Pat anigi lonaba Moirang kumbi lambida mioi ama garina thomlambadagi mafam adumakta da leikhidaba mioi sigi maming Seram Basanta alias Naucha chai kuntra ni thoi apokpa momon Haugram Pat leikai dagini Magpu thomlamliba gari adudi chen khre hari Kaibul Police na asiba haksang postmortem gi damak lokhat khre misi asiki matang da JCM sembaga loinana pung kunmari gi manungda thaudosi da chenari ba mioi amadi gari mari leinaba singna phagatuna ain gi oiba thabak lokhat kadabani JC na taliba dabi pidrabadi asiba haksang loroi amadi miyam ga loinana khongjang sangshin gani hari putopi da bataragadi thangnaba mikuktagi Hoirang kuno apunba praja sing amadi Bisnupur district udogi miyamna akan ba khongjang changchen na bagi damak sem saba loira na ngasi dharna tokjari ba miyamna media gi thongda khanam jari Common Service Center sing natana tongan ba Aadhaar card number gi thabak togdana ba Common Service Center team gi head na khangan khre hari official sing na yengsin bagi thabak su chatharagani Kabi Laimuzam Ramesh Chandra na iba sereng lairik khunggangi isai nainabagi thauram ngasi Writers Club Manipur Nambol gi sangyen da pangthukre Repertory of Wari Liba Manipur na numit nini chupna sathagadaba ahumlak suba Wari Liba Festival Assam gi Brahmaputra Valley Haigru Pokpi Kasipur da leiba Hari Mandir mandapta hokre Singjamai apunba nupi lupki ahumlak suba Foundation Day ngasi lubasigi Singjamai thongam nekai da leiba office ta pangthukre thoramadu da lupki thaupubi kayana sarugya khe Rongmai Furuki oiba jagoi isai gi thoram ama ngarang Tamenglong district ki manung channa leiba Tupul Public Ground da Tribal Culture Research amasung Choroi Tupul Youth Club na Art and Culture Department ka khusamnaduna pangthokre Art and Culture gi Director Susilana Lenga kasina Chingi Nat ki oiba chanabi amadi jagoi isai chakhanaba yamna kanna khotnade Library amasung Information gi senthang kaya hapli haike thoramadu da Charoi Chagoting Government High School gi Headmaster Obed Kamai amadi Charoi Tupul gi George Gangmai amadi Rongmai Jati gi tongan ba luchingba kya su sarukya ke Ngarang numidang wedam pung mangarom taba matamda Imphal More lambi gi khudeng thabi post leiba taranithoi suba sam rifles ki kangbu amana
नुपी अमा WY tablet लिसिंग अमगा चनिपान कुलुमदोय का कोनना फारे हरि फागलब नुपी असगी ममिंग नेमलै फेल चही कुंथ्रा निपाल मपुरोइबा हेनमुलान चुराचानपुरदगिनी फागलब tablet का कोनना ngarang numidag मोरे पुलिस दा सिनरके हरि Border Area Development Program की मखादा तरामथोई सुबा असम राइफल्स ना मोरे कॉलेज दा वाटर सप्लाई स्कीम में संगाख्रे थोरमदुदा सीओ मनोज हिल ट्राइबल काउंसिल मोरे की प्रेसिडेंट इंचार्ज एनडी सामटे कॉलेज असिगे प्रिंसिपल लुंजापा वाइफई केएसओ की थौमी सिंगसु सरुकिया के स्कीम असिना कॉलेज असिगे थकनाबा इसिंगी मथक्ता साइंस ब्लॉक न चिंगबदा सिजिननाबा साबनी प्रिंसिपल लुंजापाउना वाटर सप्लाई असिगे मथक्ता प्रोजेक्ट असिगे मखादा का तरा साबिनबसु प्रपोजल तौख्रे हरि Government Dental Surgeon Association Semkre Dr. Nandalal Bu President Dr. L. Robinson Bu Secretary Oina Khankre Hauzik Sanabagi Pau Lobirase Nasi sana bagi pauda football. District Football Association Kaksing na Sinduna Association na sige ground da team tarung na sarug yaduna mamang thagi tang kuntra dagi chathariba ahanba KSIS Tiken Rajit Memorial DSA Kaksing under 13 boys state level invitation football tournament ke ngasa sana ki match da YDO Sorana KPSC Kaksing bu goal ani sinoda maiti pikre YDO Soragi goal ani adu MD Anjar amadi YK Tarisna Sanke Hayang nungtil pung ani makai tabada IYA Kaksing amadi KMSWC kairak kasana gani. Hockey India gi miyang makada hockey Madhya Pradesh na sinduna mamang thagi tang kuntaritagi team kunma thoina group mari thokna khaidokuna Bhopal da sathariba hockey India Taret Subat Junior National Women Hockey Championship ta Manipur na Jammu and Kashmir bu maithiba pikre. Maharashtra की नासिकता में की तांग कुनिपान दगी पांगथोकदौरिबा कुनिपान सुबा जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप ता सरुक यारुनबा नुपा मसा मदी नुपी मसा सानरोय कुनमरी की मिंग लाउथोख्रे ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की बियंग मखादा काचिखोल यूथ लाइब्रेरी एंड स्पोर्टिंग क्लब न सिंधुना लालिबा मे मंगा दगी स्टेट लेवल जूनियर बॉयज जॉब वॉलीबॉल टूर्नामेंट पांगथोकलगनी सरुक यानिंगबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी एसोसिएशन सिंगना अकुपा मरोल काचिखोल यूथ लाइब्रेरी एंड स्पोर्टिंग क्लब दगी खंगनबा यागनी हाइदि मखाताना सानबगी पावबुयानी थौजमदगी फंगदिगनी मैच सानबगी काबा मदी माइथीबगी कानबा खंगदना सुमना फुटबॉल सानबा लाखिबा नुपी मसागी मैच ता केंद्र विद्यालय लंफेल NYTIC ओक्रम सुटेकी मकुटा गोल कुंथ्रा सिनोदा मदी केंद्र विद्यालय लंफेलना YWC लंगथवाल गे मकुटा गोल कुंथ्रा मपल सिनोदा यामना लाक्सना माइथीबा नंखरे All India Police Sports Control Board की मियंग मखादा IG Assam Rifles साउना सिलगा Directorate of Youth Affairs Sports Manipur amadi All Manipur Football Association na technical support togduna sathariba Urja CAPF Under 19 Talent Hunt Football Tournament ki ngasi Khumalampak practice ground sanakiba nipi masagi ahanba match ta NYTIC okram chuthengna Kendra Vidyalaya Langjingbu goal kunthra sinoda maithiba pikhibani artificial tap ground sanakiba ahanba match ta Imphal West District Football Team na Surajpur District Football Team bu goal ani sinoda maithiba pikhi ground asida sanakiba ani suba match amada YWC Langthabal na goal kunthra mapal sinoda maithiba pikhibani Khumalampak main stadium da sanakiba nupa masagi ahanba match ta Bisnupur Club na Kendra Vidyalaya Lamphen bu goal taramanga sinoda maithiba pikhi ani suba match ki sanagadaba Imphal East District Football Team amadi Imphal West Club ki sanagadaba match ta Imphal East District Football Team laktabadagi hayeng ayuk Nepal da sanaragani hari main stadium masida ngasi nungtil sanakiba ahanba match ta Kendra Vidyalaya Langjingbu goal kulhumdoi sinoda maithiba pikhi ani suba match ki sanakiba da Thawbal Club amadi Surajpur District Football Team goal ani ni sanatuna draw sakhre sathariba tournament asigi nipi masagi match hayeng leroi nipa masagi ngasi sanakidaba Imphal East District Football Team amadi Imphal West Club ki match hayeng ayu pung nipal tabada Khumalampak main stadium da sanaragani hari Taramapal Super Challenge Cup Veteran Football Tournament की ngasi sanakiba match ता Sajing Football Club amadi ABFA akampat draw sakhre Manipur Veteran Football Association sinduna mamang thagi tang kundagi team tarana group ani thongna khaidotuna sathariba
taramapal super challenge ka veteran football tournament ki ngasi 11 star sporting union ground akampat ta sanakhiba match ta sajing football club amadi ABFA akampat goal amamam chanaduna draw sakhibani sajing football club ki goal adu N Gandhina match ki 33 suba minute sanki ABFA akampat ki goal aduna KS Wanglen na match ki 32 suba minute sankibani ngasi sanakhiba match asida ABFA akampat ki sanaroi N Ratanda match conduct tokipa center referee na unsporting behavior ke damak yellow card utki satharipa tournament asigi hayeng nungthil pung ani makhai tabada ahanba match oina SSDSBA Adar Hill Samadi WBFA Sagol Balanga Sanagani ani suba match nungthil pung ahunga mini nipumanga chatpada UK FC Uripok amadi FC Imi Game Village ga Sanagani All Manipur United Veteran Football Association Mapal Kangji Bung Sinduna Mamang Thagi Tang Kulum Duidigi Tim Kunna Group Mari Thokna Khaidokton Sathariba Ahanba RKFD Sangai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi Pamyal Ground Pasoi Patu da sanakiba Ahanba Mesta IEBFA Team A Salanthongna AYMFA Yaripopu goal ani amada Maitiba Piki IEBFA Salanthongi goal ani du Bankim amadi Sundarna match ki mari suba amadi kun mari suba minute chanduna match asi mai pakibani match asida maiti kiba AYMFA Yaripoki amata ngarba goal adu W tombana match taruk suba minute sanki tournament asigi ani suba match ki sanakibada NCDA Khonghamba na BB Farm Kaishampat pu goal mari sinoda maiti bapikre NCDA Khongham ki mai papugi goal singadu Romesh na match ki Nepal suba madi mapal suba minute goal ani sanki atopa goal ani aduna Somokanta amadi Azizur Rahman na match ki nipu Nepal suba amadi match ki api matamgi ahap minute ani da sanduna match asi mai pakhi sathariba tournament asigi hayinung tilpung ani ga minute 35 satpada ahanba match oina FC Imphal kwa kaithel amadi LAGGSA Sugnuga sanagani ani suba match nungthilpung ahum makhai tabada Trapsa Malom amadi BSAC Surasanpur ga sanagani Liwa Lamding Common Team like na Sinduna Association Sigi ground team Taruna group ani thongna khaidokuna thasigi tang amadigi sathariba State 11 Junior Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta matadan ngairangbam na SWYC Hiangdambu set ahum sino kunmanga taramapal kunmanga kunmathoi amadi kunmanga kunithoi da maiti bapiki ani suba match ki sanakibada bakhe lamphel sana kaithena matadan ngairangbambu set ahum ani taramapal kunmanga kunithoi kunmanga kulhumdoi kunmanga kunmathoi amadi taramanga tarada maiti bapikre sathariba tournament asigi haying ayupung tareta bada ahanba match soina Naiba Naurem amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani ani suba match nungthilpung ama makhai tabada bakhe lamphen sana kaithel amadi SWYC Samusong Santipur ga sanagani ahum suba match ta Liwa Lamding amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-side Football Tournament Committee na Sinduna Mamang Thagi Tang Kunchadagi Team Kunna Group Mari Thokna Khaidoktuna Eastern United Sporting Club Telo Playground Sathariba Tarani Thoisuba Telo Joint Cooperative Farming Society Limited Trophy gi ngasi sanakiba ahanba match ta PGPC Pukhongna MYCL Naimakhong Mapalbu goal manga sinoda maitiba pikhe PGPC Pukhawgi mai papagi goal singadu M Sanathoi amadi TS Gitna goal ani sankhi atopa goal aduna Ice Priona Sanduna match asi mai pakhi tournament asigi ani suba match ki sanakibada Neo Sanjenbamna YSWC Sabung Khopu goal ahum amada maitiba pikre Neo Sanjenbamgi mai papagi goal singadu El Bobothoina goal ani sankhi atopa goal aduna Taibangan bana Sanduna match asi mai pakhibani match asi da maiti khiba YSWC Sabung Khoki amata ngareba goal adu SS Manauna sankhibani sathariba tournament asigi haying tilpung ama makhai tabada ahanba match oina Bolero sekta amadi Basu Kaksinga sanagani ani suba match nungtilpung aniga minini phumanga tabada YYC Yorbung amadi STT Team B sekta ga sanagani
Mangal Football Academy Khabam Amadi BSC Indian Army Khabam Ahanba Paradise Union Pungdongbam Pupu Kapki semi-final sangkre Pupu Pungdongbam na senduna Lamlai High School Playground Pungdongbam da Mamang Thagi tang mapaldagi tim kunma thoina grumari thokna khaidokuna sathariba Ahanba Paradise Union Pungdongbam Pupu Cup Imphal East District Under 17-9 Asset Football Tournament ki ngasi sanakiba Ahanba quarter final match da Mangal Football Academy Khabam na NFC Sejangbu goal ama sinoda mai TV piduna semi final sangkibani Mangal Football Academy Khabam gi mai pakibagi goal adu Suresh na match ki nifumapal suba minute sanki ani suba quarter final match ki sanakibada BSC Indian Army Khabam na STT Sektabu penalty ta goal manga ahum da mai TV piduna semi final sangkre BSC Indian Army Khabam gi apiba matam da sankiba goal adu Zines na sanki STT Sekta gi goal adu na Bisorjit na sankibani sathariba tournament asigi ahum suba quarter final match hayeng nungtil pung ama makai tabada MPSA team B pungdongbam amadi YDCL pungdongbam ga sanagani mari suba quarter final match ta PGA pungdongbam amadi MPSA team A pungdongbam ga sanagani Thagatsari makha taba pau da ngasi nongmagi oiba ingasagi pau ngasi gi oikiba ai ngasa gi paunda ICAR lamphel patgi pirpa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kunipal dasmik manga khwaidigi ingba degree Celsius taranipal dasmik ama nungshit yangbo ising manil gi sang ayukta sada marifu manga nungthilda sada yakai mapal oiki ngasigi nong suki pagisang mapal dasmik mari millimeter ni Hojaro bada maroi bapa mukhana Indonaga peace talk na chamam na bathokali basi athuba matam da loishindrabadi civil society ga punna khongjang sangshin ba UCM na sem sare hare Driver singi damakta sarkar na package manga lathokhi badagi petroleum driver singi khongjang handokre amadi lau singubagi pothok hengat hanaba farm mechanization sijinaba tangai padre haina agriculture minister V Hankhalia na phongdokre ngasi ko na dia step na pizo pawma ta solution jare ping ta bi ba singbo mukha na korun jare